pristupanja naše zemlje Europskoj uniji obvezali smo se provoditi nitratnu direktivu prema kojoj od srpnja rukovanje nitratima ne smije ići na štetu okoliša. Primjerice, stajski gnoj u obliku kakav je bio u staje, propusne končimaje, pa i na njivama postaće prošlost, treba će ga po kriterijima Europske unije zbrinuti. Pod nadzorom su sva organska i anorganska gnojiva. Kad je donesena odluka da Istra bude ranjiva na nitrate, a ne znam zašto cijela Istra, jer samo južni dio Istre ostao van toga, ali uglavnom tako se dogovorilo. I sad, pošto smo ranjivi na nitrate, mi moramo primjenjivati sve mjere i propise iz nitratne direktive. A to znači da svi oni koji inače neće dobiti poticaje, što se tiče stočara, oni moraju izgraditi gnojišta, oni koji drže stoku u štali moraju izgraditi nepropusna gnojišta i izvoziti gnoj na površine, da li na svoje, ako nemaju dovoljno svojih, onda moraju sklopiti s nekim ugovor, mogu ga i pokloniti taj gnoj, ali mora biti potpis da su taj gnoj izvezli na njive. Šta se tiče ovih ostalih poljoprivrednika, svi će morati voditi bilancu gnojiva u tlu. A to znači koliko se dušika dodalo, minus ovoliko koliko se oduzelo, s tim da će trebati prije toga napraviti kemijsku analizu tla, da se to utvrdi koliko je stanje u tlu. I uglavnom gnoj više se neće smjeti, što se tiče nitrata, gnojit više od 170 kg po hektaru čistog hraniva. Mali poljoprivrednici s nekoliko krava koji nisu, a niti kane urediti gnojišta, neće se moći prilagoditi u odluci, čime će biti uskraćeni za poticaje. A što je s velikim stočarima u čijim se štalama dnevno proizvede i do 3 prostorna metra stajskog gnoja? Gnoj se zbrinjava na način da se slaže na jedan kup. Nakon zrenja on se raspeljiva po njivama, gnoje se njive na kojima se proizvodi hrana za krave, a gnoji se djelomično i vinogradi, maslinici, povrtnjaci i sve po Istri. Na ovoj farmi sa 60 krava dnevno se obično oko 2 do 3 kubika gnoja napravi. Znači oko 2 do 3 kubika gnoja dnevno je proizvodnja na 60 krava. Gledajte, mi svi proizvođači mlijeka, stočari u Istri smo u velikoj neizvjesnosti. Zato će jedan dio, mislim u biti cijela naša Istra uvrštena u tu rizičnu zonu i samo još jedan dio Međimurske županije. Ostala Hrvatska je izuzeta iz toga. Znači nas će kačiti taj najstroži zakon o nitratnoj direktivi. Međutim, ja osobno ne vidim da se nešto zagađuje. Broj krava i broj svih životinja koje proizvode gnoj, organsko gnojivo u Istri je jako mali. Nažalost, svakim danom sve manji. Nažalost, a i mi, zbog situacija kakve jesu zadnjih godina i od kad su se praktički takve malo veće farme osnivale i sve, niko nije uspio, najviše problem financijski, napraviti neko takvo gnojište i sve koje bi zadovoljavalo te stroge EU zakone. Ne samo da pada stoka, nego spada ukupna poljoprivreda. To je najviše zbog turizma. Jer su ljudi shvatili da je u turizmu prihod puno veći nego što je iz poljoprivrede za isti uloženi rad. Što se tiče zagađenja od stoke nije bilo ni onda kad je Istra bila puna stoke, a kamoli sad. Znači ne trebamo se mi plašiti zagađenja od stoke. Eventualno bi moglo doći do zagađenja, ali na to se jako pazi. Na most Raši gdje se pretovaruje stoka, gdje ide na brodove, tu bi eventualno moglo doći zagađenje od stoke. A ostalo jednostavno nema strah. Što se tiče zagađenja od nitrata, znači prije smo rekli stoka tu nema zagađenja. Što se tiče mineralnih gnojiva, kod zagađenja bi moglo doći kod vrlo visoke intenzivne poljoprivrede, a to se kod nas dešava eventualno u plastenicima i za proizvodnju povrća, kad se mijenja više kultura na istoj površini i svaki put se gnoji
tu bi moglo doći malo do zagađenja. Ali ni tu nije toliko kritična situacija zbog toga što su mineralna gnojiva jako skupa, tako da naši poljoprivrednici nisu nikad primjenjivali ogromne količine kao što je to bilo na zapadu. Svako pravilo ima izuzetke, pa tako i za Istru vrlo stroga nitratna direktiva. Visoka stelja pod nekim se uvjetima tolerira i u Europskoj uniji. Znači, stočari koji koriste ispašu, koji napasuju stoku, kojima je štala samo ovako sklonište za tu stoku, oni ne trebaju poduzimati ništa u vezi izgradnje gnojišta, nego oni drže stoku na dubokoj stelji. A to su znači većinom naši kozari, ovčari i recimo ovi koji su uzgajivači autohtonih pasmina. Oni svi napasuju svoju stoku i dovoljno im je samo u štalu voziti stelju i kad se nakupi određena količina gnoja, jednostavno stalu očiste i vrate gnoj na njivu. Pa za ovčji gnoj ljudi prakticiraju sustav duboke stelje, di se u štali znači, se stavlja slama po gnoju da ovce budu na suhom i tako gnoj raste do nekog perioda, di se on iznosi onda u pravo vrijeme kad je propisano da je dozvoljeno gnojenje, se iznosi i baca odmah po njivi i zaorava. Da. Znači izbjegava se potreba laguna za potrebu spravljanja ovčjeg stajskog gnoja. Pa članovi udruge većinom su mehanizirani sa nekim traktorskim priključcima za izvući gnoj iz štale i sa rasipačima stajskog gnoja da mogu to brzo rasprostraniti po poljoprivrednim površinama i zaoravati pravovremeno. Nakon 4-godišnje prilagodbe ili neprilagodbe, činjenja ili nečinjenja, približava se 1. srpanj kada se nitratna direktiva mora početi primjenjivati. Mi sad, 1.7. ne znamo šta će biti dalje. Da li ćemo dobiti neko produženje toga, da li će doći neki inspektor iz EU ili ne znam od kud i reći zatvaraj, prodaj krave, ovo ne zadovoljava naše uvjete. Da li će nam neki u ovoj državi omogućiti financijsku pomoć, pa da mi to izgradimo u nekom narednom kratkom periodu, jer nije problem to napraviti. Svaka štala to mora napraviti, ali problem je uvijek financije. Jer ovo nisu mali izdaci. Recimo, evo, kod mene neki je 3 kubika dnevno, to je 100 kubika mjesečno. 100 kubika mjesečnog gnoja treba nekamo posložiti. Puta 12 mjeseci, dok se on sazrije, odveze, to su površine. A plus toga, recimo iz tog gnoja, iz mog gnoja, ne kad je skladišten kako treba, a i u samoj štali, ovo je sistem duboke stelje, tako da se upija i tekućina, i kruto, i sve se skupa izmiješa i dobije se kvalitetan gnoj kao hranjivo za biljke, za hranjenje njiva. Ali, taj gnoj nije pod krovom, on je vani. Za vrijeme jakih kiša uvijek te kiše malo ispiru i niko nema dovoljno veliku septičku jamu. Evo mi sad stojimo na jednoj koja nije dovoljno velika da pokupi sve ove vode koje dolaze od kiše, koje po gnoju i sve. Tako da tu bi svima trebalo veliki novci za uložiti da se mogu biti usklađeni sa tim europskim zakonima. Što će se činiti do kraja roka za primjenu nitratne direktive? Hoće li on biti produžen ili hoće li država pomoći svoje stočare kojih je svakog dana sve manje? O tome članovi udruge proizvođača kravljeg mlijeka traže žuran razgovor s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem.